Holy Spirit, you are welcome in this place. Come flood this place and fill the atmosphere. Hallelujah. Thank you, Lord. Holy Spirit, you are welcome here. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our hearts long for, to be overcome by your presence, Lord. Holy Spirit, you are welcome in this place. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our hearts long for, to be overcome by your presence, Lord. Holy Spirit, you are welcome in this place. Hallelujah. Fill the atmosphere. Your glory, God, is what our hearts long for, to be overcome by your presence, Lord. Holy Spirit, you are welcome. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our hearts long for, to be overcome by. Sing it once again. Holy Spirit, Holy Spirit, you are welcome here. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our hearts long for, to be overcome by your presence, Lord. Let us become more aware of your presence. Let us experience the glory of your goodness. Let us become more aware of your presence. Let us experience the glory of your goodness. Let us become more aware of your presence. Let us experience the glory of your goodness. Let us become more aware of your presence. Let us experience the glory of your goodness. Everybody lift up your hands. Yentarabashatarabahaya. Yentararararararabashante de 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 de. Yentarararabashante de 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 de. Amin nagijay nga naka-receive iti gift iti thanks. Babalin yung usaran nga mang stir of the Spirit yung. Yentarabashantarabahaya. Yentarararabashante de 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 de. Ang kayong agbayin ni parwar de jay nga thanks nga ni-receive yung ka ni Jesus Christ. Usaran yung nga makicommunicate now.
Oh Rama Shakara Lama Sante de 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 de. Let it flow, let it flow, let it flow. Shandananananamasante. Yentarararabashaka. Oh, Ramasete. Holy Spirit, you are welcome. You are welcome. You are here in this place. You are here in this place. You are here in this place. Oh, thank you, Jesus. Hallelujah. We welcome to Holy Father God in Christ by His Spirit to the Tinga service. I believe in the anointing, the Holy Spirit. Only by His anointing. Nagbalin tayo nga prosperous. Kaya so aming nga word of God. Nga na-receive tayo. Nagbalin lang na dyan nga life. Or living word by His Spirit. So we need the Holy Ghost. Mag-work. The anointing. Kailan magkita tayo, we are anointed. So we need to believe. And God the Father, the Son, and the Holy Spirit. Hallelujah. Thank you, oh my Father, for giving us your Son and leaving your Spirit till the work on earth is done. Yes, amen. Hallelujah. Thank you, oh my Father, for giving us your Son and leaving your Spirit till the work on earth is done. Sing it to God. Hallelujah. Thank you, oh my Father, for giving us your Son, Son Jesus Christ, and leaving your Spirit. Again, thank you, oh my Father, for giving
Hallelujah. And your Spirit in the work of Thank you, Lord. Thank you, Father, the God of Israel, the God of this church. Thank you for giving us your Son and giving us your Spirit, for giving us His anointing to do your work here on earth. So, Father, we pray today tingal daw. Ipatuloy nga panagpunom today tinga church with this anointing, with this power to perform miracles. In Jesus' name, amen. Hallelujah. Palakpakan ni Jesus. You may be seated in the presence of the Lord. Hallelujah. Amen. So today yung oras, pantayo iti anointing, iti Holy Spirit. Kaya't ko share ka na kayo about the anointing of the Holy Spirit. And now is the time, kaya't na nga may infilan, iti anointing, this is your time. Amen? So, gikandak tayo, iti panang receive, iti anointing, iti presence, power of God. Hallelujah. So, mabantayo dyan, anointing or Holy Spirit. So, ito'y, iti may sursuro, ito yung Bible, at naisursurok kadag iti equipping. Nga iti sumarsaruno, nga dapat nga mangyari, iti amin nga na born again. Amin nga nang receive ka ni Jesus as their Lord and Savior, ket baptism. So nga di churches, after nga nag-receive ti tao ti salvation, isuro da nga lagos si baptism. Pero kaduan nga baptism ay isuro da, baptism of water. Ay isuro da panda itanab. So, some of us, at nangyari na dyan, na itanab tayo ti danom. Tinadumahan pa eh. But, importante pa lang ijahay, no born again ka. Sino ti born again dito? Pakitahik tema. Hallelujah. Born again, are you sure? So lang na ito the way nga makastruct tayo the kingdom of God. So lang na ito the paraan nga maging citizen tayo iti langit. Amen? So ano ang ka na anak iti heaven, an ka nga citizen ijay heaven. So, dilakat ako na mga mapangkay jay, numatay ka kat saan gayam. Citizen ka gayam palang ijay hell. So, you need to be sure, ay nawat yun ni Jesus as your Lord and Savior na experience you the born again experience. Amen? Hallelujah. So now, after nga ma-born again di tao, ti sumarsaruno jay, baptism. Pero tiket ko ay suro ka na kayo, baptism of the Holy Spirit or in filling the Holy Spirit or anointing. Matthew chapter 3, verse 11. Start. I baptize you with water for repentance. But after me comes one who is more powerful than I, whose sandals I am not worthy to carry. He will baptize you with the Holy Spirit and fire. So magita yung adatin introduce
ni John nga baptism. Natin introduce na baptism of the Holy Spirit and fire. Hanga baptism of water. No by matiyay. Pero the baptism of the Holy Spirit and fire ni Jesus, the baptizer. Hallelujah. So dahil iti next nga mangyari iti maborn again. Tati maborn again, nay anak kalaeng. Kung mayat niya yan, nay anak kay ti Diyos. Pero kailangan makawusan ka ti power from on high. Kasla di ubing, baby, ano may anak, labos. Kailangan nga malampinan. Kailangan nga mabaduan. Amen? The same kada tayo. Kailangan tayo nga mabaduan ti power from on high. That's the baptism. Luke 24, verse 49. Next verse. Dengeg kayo, kanalaing, ket resiban nyo na ito'y tinating aldaw. Because we need the Holy Ghost. Hanggang balin nga alive and active in living, the Word of God ay biyag mo without the Holy Ghost. Kailangan the Holy Spirit tapno baging active in living Word. The Word nga gospel kadangdanggam. Okay, let's read. I am going to send you what my Father has promised. Okay, ipapanay di heaven. But stay in the city until you have been clothed with power from on high. Until you be clothed or endued with power from on high. So clothed. Ginganahan kayo mabaduan the power from on high. So nga, the baptism, the Holy Ghost, maibadukin ka jay power. Anointing and power of the Holy Spirit. Hallelujah. Nangyari na ito in my life, kaya talaga nag-change, tibiyag ko. Dakil ti nag-change. Even the apostle, even ni Jesus. Ni Jesus in the river of Jordan, tina-receive na radya. Kasla kalapati, nga porma ti Holy Spirit, nga nagdiso kanya na, nag-change ti ministry na. Tina-receive na the apostle, in the Acts chapter 2, nag-change iti ministry da. Oray ti biyag da. Nagditakrot, naging very bold. Dagiday, kurang iti revelation na. Nagkaroon na ti revelation. Iti gospel. Tanda mauawatan ti resurrection ni Jesus at that time. Pero di nabaptizan na ti Holy Spirit, nagkaroon da iti revelation. Iti gospel ni Jesus. So, minsan oray, dengeg tayo nga dengeg, kailangan tayo di anointing. Nga bang i-reveal. Okay, so, taday, kawusan. Tikat na sawan, balkot ka iti power. As iti baptism, the meaning, the baptism is to immerse. Maitanab. Ije danom. No baptism nga rod mat the Holy Spirit, maitanab ka ije Holy Spirit. Wow. Amen. So nadjay nga promise of the Father. So kuna ni Jesus, pagsayatan nyo mapanak ije heaven. Tanong mapanak ije heaven, ibaon ko kada kayo. Jay promise of my Father. Anya di promise na. The Holy Spirit. Ulitan tayo na yan. Oh, what my Father has promised. Nya da jay promise na. Promise ni Father God. Tuloy.
Stay and see me until you are clothed with power from on high. Oh, gana makawasan ko the power from on high. Tayo iti promise of the Father, Holy Spirit. Amen. Acts chapter 2, verse 38 to 39. Kinustyon, dagidya, nga believer, dagidyain mo na nga nabaptize, the Holy Ghost. Kinustyon, dagidya nakangag, karakwada, tagtatangsa. Kaya't na ito'y sungbat ni Peter. Peter replied, repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ, for the forgiveness of your sins, and you will receive the gift of the Holy Spirit. Okay? Baptize, that is water. And then, receiven nyo jay, give the Holy Spirit. Hala nga jay give the Holy Spirit, jay gift nga Holy Spirit. Amen. Tuloy. Okay, promise. Anya jay promise matuktukoy ditoy, Holy Spirit. The promise is for you. Sige. Kanay suaming ayaban ni Apo Diyos. Kailangan maikat kada kayo, ti doubt. Kasi ano di church, nga iti kunada, ito yung nga promise of the Father nga Holy Spirit, pilpilyen lang ti Diyos. Ti pangtidana dito So nga ano di church, nga handa, nga i-receive. Pati kunada, na ited lang na sumagmamano. Pero the Holy Spirit is the promise of the Father. Kadagit iso amin nga ayabana. Iso amin. Iso amin. Iso amin. Iso amin. Hallelujah. So kailan maikat na jay, basik nga doubt. Kada tayo. Amoyo, iti mang receive, kari the promises of God, kailan even lagi the teachings, nga wrong nga teaching, kailangan may correct. Kasi dahi tati hindrance, no apay, nga tinaduma, haanda nga i-claim, wano agpursigi, nga para kanyak dahi ta. Why? Ada ti doctrine na nga napili lang ti pakat ito na rin ora na idediritso dito'y Bible nga na dyan nga promise is for everyone. For all people. Amen. Baga ba kabay mo? For all. Dahito nga promise is for all. Para kinkara ito Kita nyo ka din salvation niya. The salvation, gift mo lang na salvation, pero para amin. So ano, dati preachan tayo, handa yung mat kay baka si kaya nga ba isalakan. Ipapati tayo. Tanakita tayo yung word, nga the salvation is for everyone. No ayat ti Diyos, papati tayo, ay ayatenda ka ti Diyos. Oray numadmadi nga tao, ay ayatenda ka ti Diyos. Tamo tayo nga aming nga tao, ay ayatenda ti Diyos. Ngayon, baptism ti Holy Ghost. Tadjay ba? Kaya't na ka mabaptizan. Kaya't na ka mapno ti Holy Spirit. Because the promise, the Holy Spirit is for everyone. Dapat kasi even healing. Kailan may cut it out. Kailan amom nga amin nga anak ti Diyos. Kayat ti Diyos nga agasan. Kayat na nga sumalunat.
Hallelujah. Tauray ada basit nga daw. Ijayan nga work ni Satan. Kala prosperity. Nukunam nga, baka saandak nga parang ayon, tabaka no parang ayon da katumang sitak. Daytan, ti panangiground ni Satanas ken ka. Ket possible nga hankan nga rumangay. Kasi ada di doktrina may, nga no bumaknang ka tumangsit ka. Ngam na di Bible, hanga kasay. Kaya ti Diyos nga rumangay ti anak na. Ket aghumble na. Amen. Ngam because kadagiday nga doctrine kaya nasagsagap mo ditadalan kasla kwa di ay kasla pulot kakinampakampat ken ka. So daday timang hindrance manghinder. So nga dinaduma nagrigat na mabaptizan the Holy Ghost. Sanda kami nga believe nga para kadakwa na the Holy Ghost. Pero na-prove ko rito, the Holy Ghost, the promise of the Father is for everyone. So para kin kadiyay. Para kin kadiyay. At the anointing and power of the Holy Ghost, nung nabaptizan ka, ket iso ti agbalay ken ka. Okay. Kitaan tayon. Ni Jesus, di may sa in-accept na biyag na. He is anointed. Aging ganang han mo ma-accept, kanan mo ma-receive. Na ito'y, kasan mo ma-accept, nga you are anointed, ang kagbaling nga powerful. Balik ka lang nga powerful nga Christian if you believe. Okay, Luke 4, verse 18. Hallelujah ni Jesus, and claim na amin, kas na isurat kanya na. Hallelujah. Even ni John, I am the voice, one crying in the wilderness. Kuna ni John, siyak, kaya pukpukaw, ijalitang. Amen. Amumat na gidadaduma ti word of God kada da kayo ngay. Diyan mo ti bagbaga ti word of God kada kayo. So ano anday bagbaga ti word of God, i-claim mo, i-receive mo. Siyak pukpukaw ijalitang, kuna ni John, ta isuti na isurat para kanya na. Siyak na jay, best man ni Jesus. Kuna na jay. Amen. So ano na kayo mat? Siyak! Sino ka? Di anak ti Diyos. Nga nabindisyonan. Oray madi situation, na jati talaga kinasasinom. Arabahaya, arabasande. Hallelujah! Say, basa. The Spirit of the Lord is on me, because He has anointed me to proclaim good news to the poor. He has sent me to proclaim freedom for the prisoners and recovery of sight for the blind, to set the oppressed free. So makita yun, the Spirit of the Lord is upon me, anya di insarono ni Jesus. Because He, the Father, has anointed me. So nga din nabaptize anak mo ti Holy Ghost, I know that. The Spirit of the Lord is upon me and within me, because the Father is anointed me. So I am anointed. Da kayo nang receive the Holy Ghost. Pagbagay pa I am anointed. Mo iti anointed. Yati anointed. Napili. Nga ba di may isang kahit nasawan ti anointed? Napnuan iti ability. God's ability. So I am anointed. Pagkayo man? No, nabaptizean ka.
Nabaptize ngayon ba? So, ibagay man ay, I am anointed. Dagiti, han pa yung nabaptizean, numadamdama. Ma-receive ko the anointing. Amen? Because He, the Father, has anointed me. I have the ability of God. Amen. Have the ability and power to preach. Acts 1:8. Antayo dyan. Kasi kung mati Christian, hindi ka na karakararag ko. Punwundak ti power. Manong atawan, hanak mo langan nga mamapno. Tatigayan pa nakapunok, tinabaptize anak ti Holy Ghost. Nakawasanak, na-immersak, ijay power, hang kulang gayam nga naamuan. Ngayon gaputain reveal the Holy Ghost, na awatak nga I am anointed. I have now the power. So I am powerful. Hallelujah. So nag-meditate, thank you, Lord, your spirit within me. Your spirit, the creator of heaven and earth. I have your power. Meditate today, ganang maramid Judya, aramid ni Jesus. Okay. Basa. Anya ma-receive you? Power. Amen. No, may kada kayo the Holy Ghost, anya na receive you? Ano yun na receive the power? Anya pagilasinan ka na receive you? Nabaptize ang kayo the Holy Ghost. Rirumwar the evidence. The speaking in tongues. Hallelujah. So you are filled with power. So I am powerful. Filled with power. Filled with the Holy Ghost. If you are baptized with the Holy Spirit, you have received this power. You are powerful now. Anointed. Acts 10:38. Pantayo pa kini Jesus. So ano gito di mangyari kada gidyan na baptizan? So no, if you believe in this, nga na jay power nga nagbabalay kada kayo, so jay creator. Gidyan ang create the heaven and earth. Nothing is impossible. Today ito yung power. So ti mga agas, ti masakit, so ti mga iman manifest ti miracle. Hallelujah! So ano, ada kayo ay tumurod kayo. Nga gilihans. Tumurod kayo mangsango. Iti devil. Mangsango. Kariti negative situation ti biyag. Okay, let's read that verse. How God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Spirit and power. Okay, how? Inada niyo. How God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Spirit and power. Kita nyo? How God the Father anointed Jesus with the Holy Ghost and with power. So na diya talo nga diya, anointing, Holy Ghost, and power, may sada diya, nga aday the Holy Ghost. Tina-receive ni Jesus the Holy Spirit in the river of Jordan, na-receive na the anointing. Na-receive na the Holy Ghost. Na-receive na the power. Kita niya tinaramid na. Tuloy. Napan
nga nagararamid, itinaimbag, nangag-agas, with that power. The same nga Holy Ghost, say ada kini Jesus, say ada ka na kiti apostle, say ada ka na tayo. So that's your anointing. So nga malpas na ito yung service, kagkita ti masaksakit. Hallelujah. Tidak mo pa ikiti. Tidamdaw mi kami agkita. Tina demon possess. Hingga na umaybaybayag, agkita kami di katay na. Tawag, biro kami. Ito pang i-applyan ti power. Now, mauawan da jay kari the churches nga naduma iti the whole world. Because suminsina da jay doctrine ti gospel. Ti sursuro daman mid roles. Ti sursuron ti daduman human wisdom. Hanan nga ability of God. But kailangan nga may subli ti ability of God kadagiti anak na dito'y earth. Kat datayo ti may sayda. Palakpak kina Jesus. Hallelujah! So magita tayo nga dinisairan dagidjay nga apostle dagitoy. Amen? Nangyari na ito'y ijay Acts chapter 2 verse 1 to 4. Itad ko lang na di verses. Acts chapter 8 verse 15 to 17. And Acts chapter 10 verse 44 to 48. Acts chapter 19 verse 1 to 6. I repeat. Nangyari na ito'y karagitin mo no nga believer nga na tayo. Acts chapter 2 verse 1 to 4. Acts chapter 8 verse 15 to 17. Acts chapter 10 verse 44 to 48. Acts chapter 19 verse 1 to 6. Ijay mamakita nga nagiti apostle ni receive na the baptism, the Holy Spirit, the anointing and power of the Holy Ghost. And because of that, na-shake it in Jerusalem. They turn the world upside down. Amen. Because of the power, not their natural ability, hanga human ability. No digiti the anointing and power nga da the life na. Nga na-shake iti Jerusalem. Hallelujah. Hallelujah. Kasano day kasa di mang receive. Receive the Holy Ghost. Tanay promise. Bin maban the Holy Ghost. At done to the earth. Sino man nga mawaw. Umay kanyak ko na ni Jesus. Tapno minom. Get out of his belly shall flow rivers of living water. Kasla ka lang uminom. Hallelujah. Kailangan mawaw ka ti power. Mawaw ka ti Holy Ghost. Amen? Malagip ko na dyan, napanan med dyan 18. Yan na Brother Alex, Sister Tyrilyn. So, ay didikar day may isang apu day dyan. And then I bless day lugan nga may isa. Sa talo ti lugan dan. Now, dadaki dyan agtugtugaw. Ano na kaya yung umadya panunot ko? Because the first mapang kami dyan, hanga kasay, ti kasasada. Nakita mi, tadya kasasada di damo. So, tadjay,
panpanunutak nga, ano ti struggles ti biyag na? Pero, tadjay power ni Apo Diyos, nga dalata kadakwada, andala tanging give up, tadjay word. Amen? At, masusan lata di balayda, kapag kay biprisan the word of God, iti sumagmamano nga daras. Gana data. At nakita min iti improvement jay balayda. Din makadakkel jay balayda na finishing da ati talungalugan la. Mayat pa yung trabaho da. Wow. Kasya iti anointing. Amen. So ano halang ko nga give up iti tunay nga believer. Ket agbiag tayo lata, uray, adda nagiday overcome, ag-overcome kalatag, patuloy kalata, ipanda ka ni Apo Diyos. Ijay mas mayat. Kapapanam. Hallelujah. Dahil di pan panunutok ni Kalman. So nga di Kalman, adumanan, tinagdengeg to word of God. Oh my Lord. Amen. Shika. Praise the Lord. Ijay rooftop tinosarla. So nga mayat exercise ko. Amen. So praise the Lord. Ngam ti mga aramid jay the anointing. Because the anointing gives you the ability to become rich. Deuteronomy chapter 8, verse 18. Woo! Hallelujah! That's the power. That's the power. So ano ito day, surok na pa yung surok na ito, na ito yung fulfillment na day 1 Corinthians chapter 12 verse 7 to 11. Na day gift of faith. Diyan nga rumwar dito'y baptism the Holy Spirit. So nga na Smith Wigglesworth, ito yung nga nagbatay. After his baptism, the Holy Spirit, kanayong nagtatangs. And then dayay, mano ti pinagungar na nga natay. Mano iti masaksakit, nakaslabangkay. Inagasan ni Apo Diyos through His ministry. Because, patyo na, nga dinabaptizan ni Suna ti Holy Ghost, napno isuna ti power of God. Hallelujah! Because the Holy Ghost, awan na bati, di na-receive mo. Because yan na-receive tayo nga Holy Ghost, nga promise of the Father, is a person. Anda ka lang nga ni kan, sa nga baso nga Holy Spirit. Ang tandaan nyo, the Holy Spirit, mabalinag parang, kaslaangin, mabalinag parang kasla kalapati, mabalinag parang kasla river. Anyo orayan nga daulo na, kinima na. Nagparang isuna, as a water, so nga, tuno water, itikasana dito'y, kaya na nga ayusan amin dito'y. Nagbasit dito'y kanya na. Ay! Oh God! So nga nagiging interesado, kailangan nga biliban nyo para kada kayo ti promise of God. So, the fulfillment. Basa. But remember the Lord your God, for it is He who gives you the ability to produce wealth, and so confirms His covenant, which He swore to your ancestors, as it is today. Tinaduma kapataros power. Tinaduma ability. Because so na the anointing for you to become rich. Woo!
Hallelujah. Mapno ka ti anointing. Rumangay ka. Amen. Kasi ti anointed, rumangay. Kitaan nyo na jay, ano ti anointing, edi ti biyag na, ano ti utang na, napan ni Elisha, nag-flow the anointing, ijay battle, and ta-transfer na na jay. Kada di galgalon. Amen. Nakabayad ti utang na. Kung natin na dumay jay, ay ilako nga rod at ti anointing. Han. Hanga ilako ti anointing. Tahanga magatang. Ngam ti anointing. Ti agwork. Ijay lakom. Hallelujah. Hallelujah. Shakalabahande. So nga interesado kayo. Ang gabi nga dyan matuturog nun kayo mag-church. Pabuno kayo ti anointing. And then no nabaptize kayo, i-confession, I am anointed. Full of power. Full of the Holy Ghost. I have the power. Amen. Amen. So receive it. Sige, basahan tayo diyan. Ket sa tayo ikandak. Hallelujah. May kat kumati doubt. Ijay mind you. Ijay puso yo. The Holy Spirit is for everyone. No nagrepent kan, naot mo the Holy Ghost, napakawan ka by the blood of Jesus, you have the right. Kamap no the power. So verse 7. Now, each one, the manifestation of the Spirit is given to the humble. Manifestation. Panakaiparang ti power ti Holy Ghost. Sige. Pagsayaatan. Sige. One is given through the Spirit a message of wisdom. Wisdom. Kinasirib. Kinasirib maamwam. Ti mangyari di masakbayan, so amom ti agplano tata. Wanuhan, amom ti may mangyari di biyag ti may isang tao. Dahil ti pag-operatan the wisdom ganita. Okay, next. One another a message of knowledge by means of the same Spirit. Panakaamo. So nga nagijay adaan ti word of knowledge, amuda jay biyag mo. Amuda no anya tinaramid mo. And amuda no kasano ka may deliver. Yapay. To another faith by the same Spirit. Dayta, faith. Dayta the gift of faith. Nga makaaramid tinalakal. Mga makayalis ti bantay. Makapagungar tinatay. Kenda dumapay. Kadadakal nga miracle. Tuloy. To another gifts of healing by God one Spirit. Okay, healing. Jay faith mo lang mga ramid dita. Tuloy. To another miraculous powers. Dayta day danom nga agbalin nga arak or arak nga agbalin nga danom. Amen. Dayta day oray awan gasolina, tilugan mo katawan pag gasolinahan, ilihans mo. That is miracle, han nga healing dayta. Miracle. Dayta day mabingay ti danom. Dayta day haan nga kuti ti init bulan. No bilinam. Kas kini Joshua ag-collapse iti pader. Dayta day haan kang matalaban ti bala. Kas kini Almeida hidi ni Wilde Almeida ti ministry na. Harabahaya.
Dagijay, ti miracle. Alang mo't kini nga isuda. Ure ni Villanueva, pinaputukan na ti Granada. Ang ano isuna. Hallelujah. Awan pa experience ko nga dihay. Na katadya day karidi na itadyaan na. Pero, dadi miracle. Dadyahi, 5 nga tinapay katag multiply. Dadi miracle nga healing. Amen. Dapat di miracle di Bible. Nagado, di miracle. Amen. Siya kalabahande. Kaya tsuba nga mausar dati biyagyo. Masa mapno kayo ti power? Amen. So nga, dadya nga rod, day natay nga dadya nga may isa pastor. In Lians ko dadya kutsinay day sayangan. Tadin magas di balay, papati na nga gasolina ak day kutsina. Kaya rabrabi ay midnight. Kunak intag bulod. Intag kita ti ada gasolina nata, oras yak mang bayad. Hindi mapan kami. Hana kailangan premium Ni premium, kunak ano, mabalin ti aday di chinso atay. Masabol premium kanumanan. Kawan pangalaan tan adita. Pamati ka ba ti miracle? Ngursi-ngursit. Sige, lukatam. Pinalukatak na yan ti makina. Ti makina intindians ko. Idililians ko, ado ti lumabas nga lugan. Amok nga mababain. Bahala ka, Apo Diyos. Rabahaya, rabasande. Pagkaroon na ito yung gasolina. Iabot na ito yung Trinidad yung gasolinan. Kung nakidjay. E di nalpa-nalpas. Namati ka day. I-close mo. In-close na. Sige ba ni home? Kung ito di mangyari. Sige, sa akan to agtawag. Eh dito ba tawag? Ada kami dito yung gasolinaan, dito yung Kim 5. Gusto nga na idop dito. Praise the Lord. Amen. So nga hanga sumardang ano de testimony na. Dahil, the miracle. So nga, mamati kayo ka ni Pastor Romy nga dahil. Kuna na kano, mystic lang. Apa nga siya kay. Ni Jesus dahil ti madijay. So nga ti berbero kung ti tao siya nga ni Jesus. Madiyay, nung naagasan kayo ni Jesus. Nga siya. So nga don't put your trust in me. Put your trust in Christ. But believe in the Word. Amen. Kampatyan nyo the Word nga ipipreach me. Kampahan nyo nga ikarga jay trust you kada kami. Ni Jesus you nga ikarga. Because cursed is the man who trusts in men. Ngam kailan biliban nyo na kami nga servant or preacher of God. Hallelujah! Ngam no jay mangagas ni Jesus. Tuloy. To another distinguishing between spirits. To another speaking in different kinds of tongues. Data tongues. And there is still another interpretation of tongues. Oh, dapat interpretation. Dapat. All these are the work of one and the same Spirit. Okay. Amen. Dapat ito na discerning. Woo! Nagmayat. So nga kita ti bunong na. Or kita ti manifestation na. Ngam ti number 1 nga manifestation nga rumwarkin mamangeg speaking in tongues. Hallelujah! Hallelujah!
Are you ready for this anointing? Holy Ghost. Ti receive you, no kaya tiyong agbalin, nga alive and active, na ito'y nga gospel, ijay biyagyo. Hallelujah. So now, tumakder tayo, dagiti interesado nga mang believe ditoy may kayon. Thank you, oh, my Father, for giving us your Son. Come on! Aming interesado, the baptism of the Holy Ghost, Holy Spirit, they receive you from war, the speaking in tongues. Come now here in front. Siguraduhan nyo nga believe kayo nga you are forgiven. Nga naawat yun in the blood ni Jesus nga na-forgive kayo. Come on! Hanggang babayin ti mga receive kaya ni Apo Diyos, do not allow the devil na magigalot ka na kayo. Sino ba'y? Sige, mabalin ba iti one line ay two lines? Oh, Rabahaya. Harabahaya, Radase. Anointing fall on me. Fall on me. Let the power of the Holy Ghost Come on. Na kayo ano ito isango. Pray. Kararag kayo. Magayo ka ni Jesus. I receive the Holy Spirit. I receive the anointing. Baptize me with your Spirit. Come on, isawang iyo. Awan mangyari ka na kayo. Huwag kayo nagkararay. Come on. Focus with the Holy Ghost. Na kayo nga na isang nakatakter. Arabahaya. Na kayo magka-congregation. Come on, no, nabaptize kayo nga talaga. Stretch your hands towards them. Pray in tongues. Prayan nyo isunan. Hallelujah, Rabahaya, Rabase. Arababahaya. Hallelujah. Oh, Rabahaya, Rabase. Stretch your hands. Na kayon ka naka-receive. Pray for them. Arababahaya, Rabase.
Oh, thank you, Father, for the baptism of the Holy Ghost. Thank you for anointing. Thank you for this ability. The Holy Spirit of promise, kaumay kanagitoy. In the mighty name of Jesus. The mighty name of Jesus. Receive now. Receive in Jesus' name. Receive in Jesus' name. Arabahaya rabase. Arabahanda rabahaya. Kabalin nyo ang ma-receive. Orehan kami palang ang nagipatong tima. Come on. Receive God's power and anointing. Yes. Receive now in Jesus' name. Arabababababahaya. Touch. Andarabahaya. Yes. Come on. Yes. More, Heavenly Father. Only. More. Hallelujah. The anointing is now. Yes. Now Heavenly working. Continue na kayo nga natin sangong. Hallelujah. The Holy Ghost is here. The Holy Spirit is here. Arabahaya radadada. Andarababababababa. Yes. Sherekeya. Touch in Jesus' name. Shendaradakaya. Oh, yes, amen. Fire of the Holy Ghost. Yes, in Jesus' Yeah. name. Yeah. Yes. Yeah. Yarabashaka. Receive. Yes, touch in Jesus' name. For. Come on. Pailihan ti ima kada kayo. That once nga may patong ti ima mi kada kayo, believe in the Holy Ghost. Transfer or may impart kada kayo. Now, Jesus' name. Hallelujah. Hallelujah. Let the power of the Holy Ghost Fall on me. Speak in tongues, still one. Let the power of the Holy Ghost. Yes. The mighty name of Jesus. Oh, mas magayo na kita. At yan, naging thanks. Karong rumwa. let the power of Yeah. Holy Ghost Yes. Oh, yes, amen. Hallelujah. Oh, rabababahaya. Oh, rabababababa. So, nagkendo na gitoy. Nagitoy. let the In the power manifestation. Holy Ghost In the baptism. The Holy Spirit. Hallelujah. Some more anointing. Yes. Yes. Touch it. Touch it. Come on. Before you the microphone, come on. Arabahaya, Arabahaya. Yes. In Jesus' name. Yes, thank you, Father. Hallelujah. Sige, bayan nyo maptuisunan. Come on. Hallelujah. Hallelujah. Nakita yun ni Brother Pando. Kanta. The baptism of the Holy Ghost. Woo! Nakita yun. Hallelujah. Kanta nga naka-receive.
Tatanga na empower. Oh. Continue. Continue. Shakalabahandi. Sino ba'y hindi na dumalita? Oh, yes. Oh! Look at that! Ito nangyari kini, Brother Valdo Rizoy. Bear me the anointing in their life na. In their past. Marigat, pero ngayon. Oh, that person of the power from on high. Woo! Hallelujah! Hallelujah! Shakalababa! Halalabahaya labasi! Yes, na kayo nga na duma. Maano makakonsentrate, just pray. Step by step. Ano gagaga natin? Na kayo nga share. Wala nakakaya din bumangon. Shakalabahan din. Shakalabahan. Hallelujah. 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 Yeah. Dapat hindi umay. Na kayo nga congregation, na kayo nga boy-boya, stretch your hand. Pray for them. That's your work. Indalabababahaya. Indalabababahaya. Hallelujah. Praise the name of Jesus. Pagduwa naman, hindi yan siya. Let's you maluwa. Come on. Sige. Arabababababahaya rada. Andalabababahaya raba. Shikililililili. Indalabahaya robose. Time. Arabahaya rabas. Shindilili. Jesus. Fire of the Holy Ghost. Look at that. So makita yun. The more matinggan nyo the Word of God, the more gag-accept kayo, the more gag-manifest. Oh, hallelujah, bilibak unay. Tingkas na ni Apo Diyos kani Brother Baldo Tata Ngaldaw. I appreciate that experience. Amen. God is a God of manifestation. He is a God of power. Amen. Hallelujah. Kinadupay tinaka-receive. Nagdihan pa nga nag-manifest kanakwada. Ag-manifest sulat tayo ita. Kita nyo ni Brother Baldo, haan nga kwada ita. Haan nga naupupay. Uray mano nga attempt. At sana nga na-receive ka na di papas a service. But now, permitting ka sa ni Lord. Kanya na po. Woo! Brother Baldo, come on. May tayo interviewon ka ba? Sige, interviewon ka. Yan nangyari kay katatay. Thank you. Narisip ko mo ti Baptism. baptism. Ano nga ti feeling na? Nya tirik na rin. Nagyaman at
naikanak iti pigsa. Oh. Hallelujah. At Pigsa, salamat, Father. oh. Pigsa ka na ito'y Nagpigil-pigil ka ro kamot. power ka na. Nya nga iti sausawang mo. Yung orti. Ang umawatan naman yun. Ragaan mawawatan pa lang. Wait. When, Ngayon. kam na apo Diyos, maawatan na. When. Okay. Kat no usaran na kanto iti kwa, mabalin nga ikanda ka interpretation. Yes, yes, yes. Amen. Amen. Hallelujah. So, naidumduma. Yes, yes. Wala ta. That's a wonderful nga. I received the miracle. So thank you, Heavenly Amen. Father. In Praise Jesus' name, by the God. power. Hallelujah. Okay. God bless. Oh, hallelujah. Hindi pa lang, medyo pa lang. May munmunawan pa lang. Sino ba ay dinaduma? Karagidyan na nag-receive na tayo. Sino tagat na ag-share? Nyamat na experience mo. Praise. Hallelujah. At na-receive ko nga hangko nga patyon. Hangko nga patyon tanay ni tanay ni kwata kasla nga awan kanyak diay nga gift kunak. Ta idi pay laeng ket kunak iti biag ko hangko siguro nga gift data. Nga midi ada imay nga nang puyot kanyak taur-urayak no kasano ti kwa feeling ti feeling ti ada nga mabaptizan ket urayak nga kasta ket awan mo ti kasla nga mariknak awan agkarkararagak lata nga Lord kahit kumot nga mariknak kuma idi ko ket ada iti imay nga nang ipuyot kanyak ket ijayan nga talaga nga hangko nga ma-control di imak nga agkaraw-karaw ken ada iti rimwa itingiwat ko nga pulos nga hanganak nga kwa iti speak in tongues ket ada rimwa itingiwat ko nga la di iti rimwa itingiwat ko Yes. madaydayaw iti apo tay tatak lang nga na naranasan daytoy. Amen. God bless you, sister. Kasi nga talaga, kahit mayat taday, may pagbagang arod, kailangan gawin may cut the doubt. Kailangan biliban tayo na the Holy Spirit is for everyone. Amen? Uray sang kabasit nga doubt, iso na jay iti hindrance. Even healing. So kita anak, makikita yo, iti bagi ko ano, kwa nga ni Pastor Romy, very weak. Pero, kanayong ulat nga ibaga, I am born of God. I have the nature of God. Healing is mine. Health is mine. I have the Holy Ghost. I have the anointing. I have the power. Kasi lata, because saan tayo ngay allow, iti uray sang kabasit nga doubt, nga manghinder, iti manifestation, iti power of God. Amen? So praise God nga naka-overcome, taday mo ti pagsayatan natin, ada tumulong. Amen? Ada tumulong ag-minister, makareceive, dagiti daduma, nga ada pa lang agda-doubt, when handa nga muter aramidan na. So nga, no altar call, nga nagiday, anya ti altar call, awagan mi na kayo dito'y altar, umay kayo no hanyo ang muter aramidan niyo. Tano amuyo ko di na-receive yun. Amen. So nagiday di dapat yung maawatan. So at the same, the healing. Amen. Nung may kayong tulitoy, katibagaming nga lumagto kayo. Hanga mo kayo papilit, nga daryo ma'am. You're healed, jump! No kunami, yes, kunam. Because I am healed in Christ, kasjay. Hallelujah! Tapno isursurwan mi da kayo ti actual. Kay kastan, iti mangi-apply the Word of God. Tapno makareceive kayo ti miracle. Amen? So, dakkel lagi jay. Hallelujah. Aganas, ti may experience. Amen? So, niapo Diyos yung mapadayawan, kaya tituloy ito yung no next manan.